hari abantuza hari abazungu inaha baje mu Rwanda bo muri Sri Lanka nyine bameze nk'abahindi. Ejo we twakubitaniye kwa Cobra yewe bangereka $10 avuze twunda ngo bayagibye buryo by'ubura bakigeze wese nta kintu bikumarira. Mbaza rero ukuntu naje gukubitana nabo baje ari 8 n'abasirikare batwara indege nyine ngo baje naha mu Rwanda bafite iminsi 10. N'ejo babanyuze kuri televiziyo sinzi rimwe barababonye n'abantu 8 ngo baje ngo kuganira na guverinoma ibintu nk'ibyo ngibyo. Sheri umva twasikuranye wa batatu imvura iri mu kanwa indi iri mu gituba ewe babarira indi mu ntoki banje agaturo kamwe umwe akuramo n'undi ashyiramo barangiza nabo nk'inkoko ni nk'abahindi bandiye $10 ndasohotse ndagiye. Aho ngiye mageze umutipa wahoze dukundana kera arangije abarampamagaye nawe ameze neza pe shashira abantu b'iki bose babayengegera arangije umutipa uzi ibintu byahise bibaho. Umutipa aramubwiye ngo mfashe ishakoshi ngiye muri toilette umutipa nkuramo amafaranga yayandi yose namvuye gukorera ko nari mwizeye ndataha ngeze mu rugo nshakisha ya $10 ndayabura. Nararize igifu kirandya ndarira nekereje ibintu mbaho mu buzima bwanjye kuruswa n'abagabo batatu. Igifu kirandya binanira kwihangana numva ntaye umutwe. Shiri urabivuga urabizi byihorere n'ibyo byambayeho mbese nakumira.